So arali muthu a balelwa u investor kha inwi kana u bindudza kha inwi kana u ni itela zwiṅwe zwithu zwine zwi vhuyedza inwi, zwine zwi nga vha nga fomo ya tshifhinga tshawe, fomo ya lufuno lwawe, fomo ya tshelede yawe, fomo ya ndaka, anything nga maanḓa tshifhinga tshawe, muthu a balelwa u bindudza kha inwi, a balelwa u to ni konḓelela, u to ni itela zwithu zwine zwa nga u to ṱwa na inwi arali a na tshifhinga a siho mushumoni, ngo zwi vhona sokou dzula busy. Nṋe ndi dzula ndi khou amba uri zwi vha songo dzulisea zwone ngauri a hu na vhukonani ha lufuno vhune ha fhaṱea hu sina tshifhinga tsha u bonda, a hu na muthu ane a shuma 24 hours. Heyo 1 hour u vha nayo thi tenda a tshi ḓa kha inwi ni sa muremise ṱhoho, a tshi ḓa inwi na mu awedza ni sa muremise ṱhoho, u ḓo ni fha hetsho tshifhinga arali a khou ni funa fhedzi a sokou dzula a busy. A inwi ni lengulule ni sedze zwavhuḓi. Muthu a balelwa u investor tshiṅwe tshithu kha inwi zwi vha zwi si zwone.